Katlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mothoetso madume Tlaridiale. Moitseanape wa dipolotiki Moeletsi Mbeki a re ditherisano tsa bosetšhaba di ne di eteletswe pele ke puso e seng setšhaba sa Afrika Borwa mme seo ga se maikaelelo magolo a ditherisano. Mbeki a re barulaganyi ba tsone ga ba tlhaloganya gore ditherisano tseno di tshwanetse ga tsamaisiwa jang. This really was led by the government. It was convened by the government. Funded by the government, and all the key decisions were made by the government. So that was against the original intent. Now, I'm not saying the government shouldn't have done what it did, but the original intent was that it was not going to be the government that was going to be making all the key decisions. And you must remember, the ANC is very anxious, was very anxious, and still is very anxious that it should not become accused number one in the national dialogue. And that's why President Ramaphosa is very insistent on government role in the national dialogue. Gabagare Monnasitulo wa komiti ya dithulaganyo Boitshoko Ditlhake a re ditherisano tseno di atlegile. Ditlhake o ne a bua ka ga ditherisano tsa bosetšhaba tse di neng di tshwere malatsi a le mabedi a fetileng tse di neng di tsenwe ke baemedi ba feta sekete ba mekgatlo e feta kgolo a mabedi. The convention was a resounding success. Over 1,000 delegates across the length and breadth of our republic responded to the call. And they indeed started the dialogue by reflecting on critical issues, even redefining how they see the dialogue unlock going forward. And I think it was a resounding success. The withdrawal of the foundations, as you said, I believe assisted South Africans to actually respond to the call and ensure that they take ownership of the process. Mothoetso itse gore kganyela telanye ka go ama maikutlo. Monna wa dingwaga di le 32 wa kwa Eldorado Park yo a latofadiwang ka go keteka le go betelela morwadie wa dingwaga di le 4 o solofetse go tlhagelela kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Protea kwa Soweto ka moso tebang le go kopa beili. Monna yo o lebanwe ke ditatofatso di le 5 tse di akaretsang polao, petelelo, go sotla ngwana le go keteka ka maikaelelo a go baka kgobalo. Ka nako ya fa monna yo a tshwarwa mapodisi a fitlhetse mosetsana a robetse mo godimo ga bolao ka dikgobalo mo tlhogong le matlho a rurugileng. Batsadi ka bobedi ba tlhageletse fa pele ga kgotlatshekelo ya magistrata wa Protea. The father is now facing 5 charges. We've added 3 additional charges to the 2 that he was facing on his first appearance, which is that of rape, compelled rape, murder, child abuse, as well as assault on a minor child. Whilst the mother on the second docket is facing a charge of failing to immediately report a sexual offense against a minor. NPA ikwetse go baagi go sa rogane video ya mosetsana ka ere ke bopaki jo bo botlhokwa thata mo kgetseng e. We want to plead with the public to refrain from doing such because we cannot have our case placed out in the public through social media platforms. We need to protect the integrity of the ongoing investigation. Komiti ya Palamente ya Tshireletsego ya Baagi mo Gauteng ya re go santse go tlhoka go dira go le gontsi go lwantsha tiriso dikgoka ya bong. We need to now look at progress that have been made from the previous engagements that we've had, and what other interventions that needs to be placed in the meantime to make sure that we're able to stop the scourge, because the carnage is continuing and we need to do more. Bobedi bo bo ikaelela go dira kopo ya beili. Go le jalo, NPA ya re ikaelela go ema kgatlhanong le kopo eo. Mosetsana o tla bolokwa ka la bobedi.
Catholic Men's Association ka tshwaraganelo le Men Let's Talk ba ne ba tshwere conference ya ditherisano tsa banyalani kwa Kimberley. Maikaelelo a conference eno ke go samagana le mathata a manyalo a akaretsang le tiriso dikgoka ya bong. Basadi le banna ba agang ka hare dirutehi, baruti le matitjhere e bile karolo ya dipuisano go sekaseka dintwa tsa bong manyalong le setjhabeng. Bahokahanyi ba dipuisano tsena ba re seboka sena ha se fela sa kereke empa ke ho thusa ho tsosolosa dikano tsa banyalani. Abuse di regalang no mo society e tonna thata hela o bona gore banna ba bola ya basadi ba bola banna ene tloso le bana mo manyalong ga batho ba nagana gore manyalo ke mana go fela manyalo a hela ke lenyalo hela ga gona respect mo yone e leng teng ka yone. Nakong ya ho tshetlaela barumu wa puo e mong wa dibui tse ka sehlohong o hlalositse ha ho bile le ditlhalo tse 2024 ngwahola. Re le setjhaba a re bueng ka dilo tse di tshwanang ka tse a re khotatsaneng a re rutaneng ka dilo tse di tshwanang ka tse. Seboka sena sa dipuisano se ile sa hlonolofatswa ke banyalani ba babedi ba Kimberley bao e saleng ba le mmoho dilemong tse 51 lenyalong la bona. Ha o tsa mongwe hela yo o bona gore ke ngwana mo tsehela and then lo leke lo gole mmogo lo ratane we le hlompo lo tshepane ke ntho tse tharo tse gore re communicate sengwe le se se motlo re se buisane tsamo re dirisane mmogo ene go dirisana mmogo ke retse lena anthetse. Thabiso Gadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley. Molemirui yo a thutugang kwa Henneman kwa Free State o ikuela thuso Khotso Mabaso o rekile polasa ka 2020 ka maikaelelo a go lema le go rua. Kgwetlo ya gagwe e simolotse fa mmasepala wa selegae wa Matšhabeng o sa tlhole o tlhokomela thotobolo e gaufi le polasa ya gagwe. Maikutlo a ga Khotso Mabaso ke gore masepala wa Matšhabeng o gatakile ditshwanelo tsa gagwe ka bomo. Se ke jaaka maiteko a gagwe a go lopa thuso a iteile sefoletse go latela lekwalo la gagwe la 2022 go tona ya dikgwa botshwara tlhapi le tikologo. Lefapha le tsibogile morago ga kgwedi le laela masepala go diragatsa molao ka potlako. Go fitlhetswe fa masepala o gatakile karolwana ya 24 ya molaotheo e samaganang le ditshwanelo tsa tikologo e seng kotsi go boitekanelo le maphelo. E sale ke reka farm yona ka 2020 ke bile le mathata a mangata ke gone go farma mona farmong because now hona le batho ba tsamayang fela ka dintja ba tsoma fela ba kena ba bang ba gaola difate ho tsuwa ditrata ho tsuwa dipalo and then ho ba le ntwena ya toti ene e plus ya kgotlofa ke plastiki e khotlelang karolo e kgolo ya plasa. Mabaso o kwaletse le kantoro ya mopresidente le ya mosireletsi wa setšhaba. A re seemo se etegetse ka ntlha fa re telelwa ke go lema mme le diruiwa tsa gagwe ga dina phulo e lekaneng. Wa ke gone o sebedisa plus ya ka jwalo ka ile jene ke sebedisa only half of it, the other one e fela because now ho tletse di plastic tse hlang mona toting ya masepala. Masepala wa re o buisane le molemi mme o kaelela go dira taelo ya gore lefelo leno le emisiwa go nna thotobolo ya matlakala. Already, we have initiated proactive measures towards its closure. This process will be undertaken in line with all relevant environmental legislation and compliance requirements to ensure that the decommissioning is carried out responsibly and in a manner that safeguards both the community and the surrounding environment. Gape Mabaso a re go na le bosenyi jo bo dirwang mo polaseng ya gagwe mme se makela poifo jaaka e le molemi fela yo lekang go itirela letseno. Motho di ne di le kalo tsa segonjono ga se latelang ke sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela ka ponelo pele ya maemo a bosa go fitla re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle.